nti Kotokohene onyame aye ne kuntum eno wa ne kantan na wo ye Kotokohene be yoboho ena osori ti Asante a eyi wa adwena nkasa e da tim free utrim enti me ka che nananom bi se mo ma yamfa wodo na utina radio so utina TV so ankanafo yi opese wo class twi ne ma ye wuso wote twi no dani abre ana wa anya ye kwagyaw kasa no no wan no do the twi no ye kwagyaw ene so yatena se dedika ditie ena yesinkonwa ye de ebre mu no na anu ada ena enkrabuponi Mantse mu eye Greater Regional House of Chiefs mpanifo bepi mu ewo Kotokofie mu ene Ira ebe twetwe nkomo kakra na kasa mu ena mpanifo yi e kire se ensem kakra bi won kan ya na omompate mu no mu a commerce se Ira hwe no mmere mu na bibia entumi enye kama na asimbisa ye da so ene se di Asante be bia ya asem okobora na no boku die kokan ya musimu ntibi da na afi ya musa betoto moni aba ba kire ye yakobi ya no amakofa asem di aba enti Aburasohemaa wa ha na da bi nkonsa ne die no be obetene nte ho na yatumi so asua de na ansa na yenkoi na yenkohwe video no ye ba ye beti asim ye ba sisia be fa so a enkran ya so due beba jo ne nyina na si yede nokure ne do beta jo amane ahindi ya amane ne amamre ne ti jo se enhyehyɛ ne ye nanan mo sese ne ye no o sesa no enye yi jo o de patapaya enye yi jo na yemfa hunhuna so nye bibi amane ne yi jo o se nokure no o se wo jo se nungwa manche ne na mane ne nhyehyɛ ne a eni se obi san ho ko twifa so jo akatamanso yase wonhyehyɛ ne ofuru a o de kwa ha so opese o tra enye yi jo enye ne kwa jo ye nyina wo si etimi hu asese akonwa o te so ne ho panyin sɛbɛsɛ jo na peso ye kakra kasne saa de etum de bre na de amon so ye saa na te jo si ye nyina ye de no preta na asomdwe ba jo na ebuo ne ani die wo ye kakra ka sen ahinde ni nyina na wo peso ye kakra ka wo be famra ne kakra ka nyina nya no ne hia jo die na nkrofo nya firi mfa so be ne nya firi wo jo baby ate na die na wo ya ma wo nkrofo jo onye ntobo taxi ya ban na eje jo enso baby edu atra no utimi ehwe ma ban mu kura ye na so kom ko ya samesu bi hia kwan jo kom senya na wo so ye kwan no obia ntua ntobo ama se fanse broni ka sem taxi tua ma ban ntua ma jo ya ban na wo so ye kwan jo enso wo so de ne se district assembly na metropolitan assembly wo no be ka se de be ya nkoso ne yi be ba umpote mo kakra jo ene ehemu so saa say metropolitan assembly na district assembly na nan mo so eka ho bi wotumi se wo manipa kosiwa na na de ye bia ya ka de aka jo to de ene so be mo ani akọhun sa jo yeso ayentuma na ye ho ofe we abusuafo nti video no ena ye kwohwe ye no na ye ma akwa aba mejosubu yiri so ho ye pa amiado yo and Greater Accra Regional House of Chiefs President nananom bi abesra Ira de oni tua oje obia kamen kokra de nko mfi wo no nso so waje wo mo na omo na ntise ne se omo se how bi wo ho no mo Ira hwe won ka wo mra na nko mehwe nsiesie ma wo mo no mo ya adwene sa mbani so obi ani wa chief asempa kodo na de ompen ka bomu no wa ebonsam okay Asantefo kura bu besa na asa kanfo bu besa praye wi ba ko ankebu o kabo mo emu David enya hoden e de soriti atamfo okay na me ka atamfo anya atamfo se nipa atamfo empempi no so ya na yesa we nipa atamfo ne ye wo eniema atamfo wo hu se praye beti de gina o me Aburasohemaa na de bi nkonsa nyansani a me kasa amanofo a me kasa fi nyansam de oti ase prekope hu se eniema fi niema bone niema ehye fie ni munyam eniema emma efie ntoto ye basa
eniema ema obi wurafie a yen kanfo fiewura no eniema ye obi wurafie a na nipa na nyinya nanim eniema obi wurafie a ede pampan bone fafie ma enipa nya ni je so be wurafie ero na praye pra. Okay. Afisa pra no so ye hwan ya ne yi ba ko pa ko betumi apra sa ne ma Debida. enti ye kapra ni bom nyansam no ye de apra sa ne ma no wo mo ye efie na tamfo. Okay. Because obi be fie ono mo sa ne ma ntumi nhye ni monyam. Ne me fie. Ewo efiefo no. Eso enya nsusaso pa. The moment obi refi efiefo mu ni mu huni. Na ma efie apoto sei. Awe ntoma go hwehwe banchi wura hwe. Na enso pra ne kan ne wo mu no. E pra fie ho. E di hye efiefo ne ni monyam. Obi afie hefe. Etie no na me ka me de ba enipa ya setemu a e wo sanka enkabo mu ne hia na yen asante ye free tete kan ye hu bo mu nti na ehia ye da. Okay. Enu nti na yen bibia ye pa yenya ye penyafo ye penya asante ye penya pa de yenya enu nti na die bia de ano beka bia no ye efisi esi anim guase mfata kaniba ye asante ni mperesa de we waka so be no ntumi anye ene ye nso ye ye gidifo. Okay. Ye ka obi ogidi a Bible says mu gidi eti se snap ya ba mpa nka mbeka kire me pose ntutu Sir. na ye gidi de cross na snap ya ba No question. because ye asante force ye ade gidi na ade na ni wo so meka kire se me metumi a ye na mpa so me ya hye me ho animonyam because anim go ase mfata kaniba. Okay. Menya de manu akoboso ma anya ye besre me ana Asantehene de me de no bi asre me enti me de akokoduro me di gidi be ya de na mana ye ti ye ka mo agidifo ni Asantefo. Agidifo ni Asantefo. Yes. Ye de gidi ka asam ne ye na ye e dai mi ni sika so me ka je da we mesi bi ampa we di na shota mesi because makama nkrofo bi ate. Okay. Enti abaya asam abeda me so enti ato me se e wo se kwan bi a me faso mesi da na nye ne kwambo ne Asantehene mabri me bojani ze me wa no e de kasa didi dwa. Okay. Ano e didi dwa me Asantehene menum ne hye me no nyina beton ade ba ako ye begina bia ba ako ye beton ade ba ako ye bra ba Adekro no a na so meto me de me kwa bamprensa meto me de mprensa na ada so gina ho adedi. se ne wano ne ma no. Okay. Wano nya Asante ano etitumi na free mu ba no ene be kire se me beto me de anase ento eni manim no ma hosuo ne se de besi afa no asem a meka mu duro ene akoma to akoma so obegye ne se table bi ene wechire nuane bone David. ya hofori nkunua ne de besi table net obi ene wechire fa sempa kodo Asantehene di enimade ya okaza no de to akoma so akoma begye enti wo ba no wa prepare na no wa prepare akoma na oba onso na no be hia amade na fa enti Asantefo wo anu a ye obu kwafe nimdi akwankyere so nimdi ano ana nimdi adwadi enti ne yesi ye ho ahina enye ye ho na ahi nyansa na bro so Ti no mo ba ya o me pemo ano. Nti na me ka kwesi se si ye nyina ye kan ye ho bo mu se Ghana fo a enka obi ntumi nsori nti ye nka Ghana kwa ani mu because Asante kwa ani mu na se nka do me na si ye nyina na ye hwibo mu a me kwa na aso ko Sa ye kobom. Yes we ni mi na nti na kwa na so se ne ba ntakuma eti ye nyina na ye kobom what is se wo do obi a wo ya de pese di pa so onya the same ade ni bi ni ye kobom kwa me despa no da bi onu onu ya na so for sapon na aka za de tamfo na ko ne be nante wo mo nante so mutumpon ne de animonyam abra Asante eti se nka menu ankra ni ibra na ho ase ma me so omre no asebe minti eti na pampam so obra na ho ase de odobe bo odom wo kan no kre ena enya ho ya na ani bede ni nyina ye ba ko na o menu Asantehene de sei ena o kan ho me metiri mo ya me da ba bi amadwene obi a meyi ama nanom so me de achese sei na de na e ko no so anya bi na so no o ka fo me ye wo ya na o ka fo me ye na be de na so ma kire mi so mahinta se me de akire wo eti be kwaso akoso mahinta se mu nti so be kwaso agina de ogina na me ko Ese nkofo bi ene titi nkrafo ni bi ya say aye problem am mo say di nti na mo ahemfo ba ha na ebe pese yewa meboa wo na wana de hia no wo mom na de hia wo enti wabodwe wa ne so ma me pa homa me kire ma na se ma mi je ma wana bodwe wa me se ma bodwe bia wa akwape ho homa ma me enti di asem yesi ye ka obi ni nyansa a wonye dai nso ferade na eno ya hu ma asem se yesu afrerade na ba ho na mudi a nyansa no Bible say me boni pa se me seso no kwasem nyansa no de ama Asantehene no no kwasem anu nche so obi ni mu nyansa dabi ye nyina ye ni mu nyansa
nanso ye wonsam ni bi wo no ma na bro ye nyansa so ne ye de ye wo de ho nsafo ama na wo de wuhye makrekre na bi Kwasem. ati ase Ono ne Asantehene. yesi ye kwa so dem we wo mo to nwum wo mo chekiska wo mo boko nka ye wo mo drums yes ena obi no mo ntebrofo ye wo mo asofo kan brofo ma cheche mo Sani pa no wonte brofo ayonko no. Baby. Tim bie na me ne bie. Obi o tim ne yonko na me ne yonko. Eti se base. Aka bibi. Ne ya na me nwanwa se nenso saa na o se ba. Okay. Anya sakra Asante wontumi nkura ni mu die mu nkosoro da bia. Wontumi nche na afọ tenten. Saa na o se ba. Because me ni obi te classroom na si yesua de na madam fo na mitumi bisa say 1 + 1. Ina ade na se 2 and 3. Me akra na ma confuse but me make to say 2. Ere de obusa me na ade na abase yesi ye koye bibie nya ani wonyam te say ye wo ye nti no se ye beka Asante na kire wo nti no ene obetena wagya dem o ama ho abon so de ani wonyam be ma Asante te betena amena hia e wa wasem ye de ye mfa ho ye kofo dua si ye somebody me se wasi wa wusu wo man kofo dua si ye sambo wasi say so kwa enane ba ko so wusu wo man somebody si so na akotafo asi ye so a merefo wusu was me tafo asi ye kwa ho ya manfo mpani mereme anti ye mfa ho anamo edi ka ya Asante fotumi ka ye hwe chi wo beba sa na ye wo ye mfradom edom hwe okay ye ni kuro na ne yamia yam e kuro na bu mi hu se pam na na yam bi da nko ho amekotiti mu akono nso akomia ya bi ti sikuro dam na mi ntumi mi enwe na na what ya se ye ni kuro na ne yamia yam ya bra ye ho ase na rode ka se ye no ne ye do ye ntine rade wode ne ma pama ye ye no ye nua no ye yonko so Asante fo na te sa ye ntini age ahoho no enti wo man ne ma panyina se betumi de ama ahoho ni bi nso nya so ebe mu mo nya bi na eye so easy say ebi akura wonti so na onimo so say na man ye easy say otumi koka ho asem no do no ti wo kura no oso ntumi nka eno na me ka akira wo say efiri bi na akowie bi what ya say efiri bi na akowie bi okay ena nyansa no ye wasem bia ne de oka what ya say ye wasem bia ne nipa enenti na sa oba aban mu kura ye wasoafo bia ne dwumedi obi ane dwumedi okay de ye hwe ne self fata won ye de ma wo ahoden no modern mo dabu de wonim de ne wo no we di obo ne ho modern wo ha pa ene o minister so ba bia ne betumi aye okay versatile nti ye yi no aye nwene ho se da bi de won ne to obeye won ade bra so ne ma na ade bi ngoza mi bibia no ade ma me ntumi nye question bi ene wabusa me ntumi ma ho ansa e che se ni mutie no wo e obi tumi ka se yengo bisa na ma oba so a na apɛ ansa ba kwa de du ne beko kona kosie bi ne bra ehia wo no na ehia dem no wayi bi dia wo ho mo that is it enti ye no de kotoko hene de nyame a prepare ne de na magana ne wiase okay nana wadaro mo bi ka se sebi nana no mani mu na nana no free nkraban no sebi omu no omu bibi ya na omu konye dia na se di ntina omo de beba Asante sa na bi obi timje obi san sa de na mo amudi bu ko na muntumi ade muntumi ni akonya na na sa na ti nchire mo bi wo hosa ama me ka sa monchiro ena me di ka se utumi dadwena was ade we de yi ne betumi aye no aba obi ni ono nko ano aka ade we yi akoka sile nso de ye adwam na wo hanko be yi abasese ya enso na nipa wo ho wono de wo ha kebe easy it will be ani ni mudi anyame de ama no nche sebi na no mabom dapi okay wo mabom sei wo momoe na ye wanu bi eto asem bia so a efe ne su edumja okay sadi eja na so bia ebedum no kwase ene ye wanu a ebia de asomdwe ne ba ye wanu bi ebia na de owe ne ne ba wanu bi wo hasa yes ye wanu bi wa ebia ye ntokwa ne ba yo ahemfo na de ebinzi si ade social media akoso hu recorder obo ya nko ana abere bia ono kwa na obenya na nka kasa sa Ghana fo tie no na da bia ye ntokwa na enso Ghana fo nyansafo na so bia manyansafo kasa ena sabe Ghana fo nkwasiafo no so aso bie e de ama nkwasiafo kasa so bia ya de shranka urade se ogina apapafo afa kenye saade a ka seja no ankrofo bi so no ka dada
Nshranka Radi say, or tinny back up and pay could do to Funyanko anymore. O tea, no brainy may be as. Nti kotokohene. Onyame aye kuntum. And why a campaign. Now we ya kotokohene be yobuho. Tisubi, mammy. We say kotokohene. Ye friend kuntum cantambuho. Or ye kuntum, or ye campaign. Was I yobuho? Okay. Oson. And was ason. It's one word to me, ya can see it. No, as I can see it. No, as I do. What was that? Yes, you balloon. Ha. Ube to me a fua, son on one who. You do baby about no so one was a fua. I don't know as bit to me, I don't know. So what I say, to tune for a friend kuntum cantambo, but me I can see. No, as I can see. Must have better was it. Cry. Now we hear my bass. No pressure so far one about them. We be being so. Oh, yes, I got a video. Someone named a hintasem. Okay. No pressure forward. And also with Asante. You are Junaka said that him fruit him. Baby out. You one casadron, a fruit him to buy any mapasa. Wouldn't ya drink, wouldn't ya adrenal? I wouldn't ya be an adrenal. As I did, then you are born in yes and Nancy. Would the two necessary basa. Sanity, tea and sovereignty, Asante and Yanko anywhere. And yes, be a another Bible sending na Solomon and Yanko Penasem. Open upon the energy. Yamapenas. Ubi our the odono. And tis a buses and cranfons or moba. Omonim, yes, say, dear, why ye be done? What yes, dear, why ye be done? Or on your castle, bet to me, I ye be there than ye to me, who drag at his obey to me. Huh? To think common and try. Never, and save you. I did one margin. Okay. A two fees or one can want them. What kind of young Cobefro car? That's a petrol, a cabman and a canaba. And ye, a maca. Ah. Nanko been in a didn't know some won't make the quadra will be say a cocatas, Miss Lucy, my. Some common person can baby. That's so quite so yes, yet. And yet there was so BTB. And can't you have someone as if radios? I did whoopra. Whoopra, pa, when him say, ah, Nana, wait, my man can't tell, and so we are hinting. We let us hope with the Sabby Jimmy in Nadia Hooper. Uber my Jimmy Yakun. Nana, my work, we can come in and let it, mammy. I didn't, I can't be to our opera, pa. Me too, our opera, but one can't have someone shares all money this year. All catches and my work come to me, somebody say, Robert, cheating me up on our house. That's me, we were hinting him when you know people 7 magazine. Now you mind you man tell me here. I've had your canyon of one cacao. What I say? Into woman Munyansa. Only say ye be a crowd, but walk home prino. As Mudiaba. Young fair being come out in the Biada. Sign him for one more also. And ye be a California Asante for Penagana. Then so the way be done when your castle be to me. And one castle more hobby as I bet you. At I say. On what the young coupon, a common or the man who say, what or any court. Na ko yi Ghana free ni pochim sa na ma ye won. Okay. Enti die nyame akacha na wo ye enti wo amfa ma wo kwati nyanko paso no fa ho ba. Sa na tie. Enti wa evident. Na si Ghana yi oyama ni si Ghana yi enti. Enu nti na nyansafo so bi no adwen se da bi ye be ko. Nya so akọ pasomdwe ni bi. Sa somdwe no mamu nyina ye pe. Sa na tie. Wona ho kire what is nko papa bi bo bosi na say papa me ko be se me ho kire me ntom. Na wa na ehia no. Tra hoi. Adodo na na ebebo. Enti wo kan da bro ba bi fa ho be when e pra wo what you say enkrofo pa bebo enkrofo so ni di benante e ye ko ba bo se o just meso e ko na wo ba ko ba ba na ire wo na ho kire wo nana ye di onko wo twini nyina ba wi ye no di na wo ka kire other tribes bia o ma himfo bi o munso o mo aba santia na se ye obi ni nsam kika bi ni ade ade bi di na wo ka kire wo mutiti ni nsam ngu social media so ka nyeza no di wo ka ye nsi aga Uso razam na burochire nyanko bi kwa fafa ngwa burochire. Burochire honye da. Ka na man o sori akekro fa play kwa na de na desert so. E de na hu ya wo hode. So ati ase. Hode. Me ka kire mo se kotoko ne de se bempredu asa wo na adwenbone asori ati ano. Da bi okuta ni mudiem. Enti se mo sori na ho ya ni ade ni niema basa bia. Obi amfo bi mu. Ade se krofo kwa burochire munya wo se mo kopɛ de be wo. Kofo ko bunka nya sa mo kopɛ de montena Ghana he ya ara ne ana mo ya na mo kopɛ de be wo
na no de abrofo nka ncham say ye na mo ba ye ma mo ba bi da mo ba ye ba mo dwuma ye say ka abrofo so ada na mo de say mo betumi ahwem ho aboa mo nsa so mo ahia mo ahode asom akwankro de a ya na mo kopɛ de be ho abojire ho ya na mo kopɛ de so to me free wiem je so kwa abojire na so ba santimem na say ye nyina be ka bu na so na obi fa ho be me de bia me ka me say mo anya ya ho ya na mo be wu kwa what you say if you say we ya dan ya lumba be say we ya dan amia asante ni mia na mete so we ya dan mia na mete so minim sa mete so enti wo se winim a me fa o mia de minim lumba say we ya dan ya amia na mete so ena mente so Ghana anko a mete so a mama so ewi ase afa na so na yeti medin what you say lumba be say me na bi tu asuasu me nkrofo no mbo medin asante na tu asuasu me nkrofo no mbo edin wo ya dan mia na mete so na wo winim na wo nka na me so nka asa be ka because me minim ho sabe dress ya me ho ayefe me amatwe ama me ho dada me nya so obetwe ama because I ka wo kra nanka masai nanka ena wo kra no me ho ayefe kra me bi sa me ho ayefe abeka kese enye wo kon no kra atwe do eso ya we mu sa me kwa atwe so fata me eti me ye asante fo ye twema ye ho dada eti me ka che na nanum bi se mo ma ya mfa wo do na utina radio so utina TV so ankanafo yi opese wo class twi ne ma ye hu so twi no dani abre na wanya ye kwajawo kasa no no de do twi no ye kwajawo ena huna ni bi ya advert o TV so ana bo ton ni nuo bi ana asofo yi bi a wo nya twi na ye muwa wo be wukwa oti ase eye twi ne na de wo nante o twi na ye kane a akasa na ye kane ye de wo nante aye nan ye sa de wo ko aye ketere ma wo te de aye so ma wo te asem aye ni ehunu ade aye hunu te asem aye konwa etire suso aye tire so ade aye nse yi ade nti wo kwati we nyina be de wo kwati we mu nyina be de asante suso no emusuakuo du nsia no 16 regions no asante na te so ya chiche part no say nipa na gina wono asante ye 3 what you say mantam ni bi ya betre ebi ya batwe ebi ya bakon ebi ya nsansoa ebi ya mfen ebi ya furo ebi ya to ebi ya kotodwe ebi ya nan asante ye 3 na me ibusa wo say si ya bansa de o wa bakon no oyensa no 1 2 3 4 5 one ma 5 de owo abetre nso efia besi ya nso ade ba akon de onso efia abatwa nso efia besi nso ade ba akon woti ase de o mfen no mfen pade de o ye funu ade enna ni nyina mu so no asante won asante sisro sa na aba hone mu asante tie asante so na wone ma bebri asante wo tirinwi o wani ntonwi o wani so atete o wani kosua o wo hwene o wo fansai anunwi o wano o sen o ketrema o waso o wo mene so ati ase hwe niam me bubo yi the dos asante o gold o timba e boxite ne ye tubi ye wo kwaye ye wo nuane ye wo nam ye on sa na tie edi se wonni nyansa sansa ma mekeken won se wo hwe nipadua no ho akwa na efiri wa busisi e be ka kotu de ba de pa na wo ade ba akopɛ efiri koto enti as chade na nyame che ya odi meti e dɔɔso enti ya wo se eti di hene ɛna mo aka nso eti ne ko ba bia mo na mba so ano wo ye dan a otire ye hene no kwasem onyansani na beti de America na ampa eti na so na adwene ni wo mu ɛno ne wo mu nti wo se wo nan wo hunu ba bi na so obekɔ a kwai enya ni na ahwe akɔ mama wo de na kɔ enti wo kwatitire bi enye yie wo so wo nsa ma mi na duane e do kwa koto bi e ni na be kire kwa eni su sitire wa ya sante dia okay wo so person kwoti asem bi e na asem e kɔ wo kwaja ha wo kwaja tire wo da do kwaja tire e ya so na e kwoti asem na ma wo wo kɔ no so sumi wo so so ame ni e musa me ga me na me ba no wo so kwodidi ano na e kwodidi no wo kura akɔ bo de wo yam wo na no mimi didi na enya bia manya hoto wo be so ame to ye dan ya gan na be so asante ti baby asante position it won itire no e ho asa na ye mpaja atie yes ye obibia ye lakehwe na say yo no ye funso obedidi na say obedidi edidi ye mpai won fe ne mfa duane mfa mana e be fa anumu so ye tire dia ti wo buafu a itira obi fa ho be ti kwankra be fa so benya duane adi na wa kira asante obi ti kwankra be fa so abanum nsu su kombe de ye mfa ho ye mfa ho dia mo be bia mo de sumsoro
kwasem na se edua ba yegu ase nsu so haba na ye family hu what you say sa wo begu ase nsu ama na fura ba so so na be shina yes asante no it is awonti asante ase amekira wase ade we meka wo ye nyansa ni awonti ase o but the nyansa no ti ase simple so what you say wo di up address me he wo na wo so address me ye nti etire fisu ye beda na ehuni pakora wo ba ana tale no sa wa hye ne me ye fe wo bebo watch no gold watch papa te se me de papa ni de papa ya boy wo di afache no fatu ko shatale papa na nsu ni pedua ni so wo boa ehuni pakoro na nsu tire no kra nsiesie na tale na efe na wo kan bu no bibi efa ehwe animu na ye se wo ho ayefe wo ho ayefe ni nye tire ni ye ko bet ye kan ekowie tire no hu onim kwa na so wabafom yes eti asante ye tire wo pe wo mpo ba so asante wo so wo sisro ana odwe because of baby ode ne ho wa mo na wona ho be kire wo no tiny nyina no ni asem nene wo ta no ya botiri zu na wa ba kai wo ta no botiri zu ko ho ni asem no botiri zu ko to dwe so atese asante ya okwai no kra ne nkwa obi nkwa aja ne tete so na mo so Asante ayo kwa no kure no kwa yeah ai we just so nam so wa na mo na so okutu na debi eni da se pa no be that's obusa for ADUMASA TV enti na nte ho na debi nkonsa de na ode aba no comment section ho ya no mobu ni die etumi abam ewo ehonom enso so ono no adisua no tubo tuma tworo de na onso so ode ato yire kedibites ya no pebia no nom ede amaye na bibia koyie social media handles ni na so ADUMASA TV to ye ho na hwe media ho do nyina medi dia tesem hene koku Asantepa online ene je fidi na chi a oboyin chidom medi musi hanom yama nyina mo ene hwa enya ado yakramo